ولو درن هجاج بر پرسکریکا تکنیکی و شانا مجدو و سکینی حتی آستکی پرسکریک چرا سر بو و شان لسر اینترنتی نه بردوام دیگه لی شان لسر ستالایت هجی تونه ام هول دادن پرسکریک چرا سر بگن شبه پرسکریکا تکنیکی و که رادیو دنگی گل ام جگوه دارین خوالی برونه دخوازن رادیو دنگی گل دنگی توی هاواتیا جنابندن uçağına radyo denge gelden başkudarın heja iru 11 ilun 2024 çarşamba Brüksel'e saat 8'de lamede çarda kudarın heja mülçe navaruje peşkeş bikin dem azadiye re berabuye Velen haji em çend senuçan bu ara parve bikin işber perskrika tekniki liser stalayte ve şana mecdu ve sekiniye Del Konsi Avrupa mavheviye hişbu rebera bu beni qaşkirin. Cenaze gerila pılın devran lisebine hate beşartın. Faysal miqtat beja dve Türkiye jihaka suri derkeve. Belen haji berfrehe bültename kudarin hejaj ber perskrika tekniki ve şaname juduh ve ser stalayte sekiniye hatta seki perskrik çareser bu ve şan leser internetin ahaya le ve şan leser stalayte devam dike u astengiya ve şan leser stalayte devam dike hem havul dedim perskrike çareser bikin şibe perskrika tekniki ve ke radyo dengi gel em le burna khoj ve kudarin hejad khwazın برم هبلتنا خوا دوام بکن لکنسی اروپا دی مافه هیوی بینی قاشکرین هفسروکی گشتی اوهاده سرحد چاکماک تکلاری مافه هیوی کوه لکومیته وزیران بینی قاشکرین آخوی سرحد چاکماک دازانی کو بریارین کو دادگیا مافه مروان اروپا تکلاری ملیتانین اتاو ایرای دانه هنه او لازمه اف بریار بریار Türkiye, jibo Türkiye jibike ve pratike. Dadga mafim van Avrupa 2004'dan jibo Türkiye jibriyarek u hate gutin ku dibe Türkiye de hukuka navne tevi de hin guhartan beke meji juan ragut mafi hevi nay pekanin. De khala notiya de surabingi hinde khalak he de beje sepandına peyman navne tevi de hukuka nafxoyi de de ser kanun araya. Angu Türkiye mecbur de kanunun xwede guhartan beke. Serhat Çakmak Minaka Azerbaycan ejda u hagut. Naha beriya naha Tekilder Azerbaycan'e hemen peyvaju pekat. Konsi Avrupa biryar da Azerbaycan'ın neçarma biryar peybine. Le mekhabın şber hepsengin siyasi komite Türkiye ve peyvaju nameşine. Biryarın figen yüksek da Osman Kavala, Selahattin Demirtaş dınava vedene. Ev jot standartiye onay kabul kirin. Parizer Serdar Çakmak vaha devam kir. Konsi Avrupa beryan haj Türkiye persi bekat çima biryaran pekinayne. Türkiye depersi ve xwada gut darbe hebo bila ev derbaz ve eme paşi ve pevaşı bedin dest pekirin perskerikin mehna. Ev bahane o em kabul lakin la ardnigari ki ku renk u çandin juda hena desradır devlet her dem dikaravan bahaneyan der xapeş. Yakana çareseri yavan perskerikanji demokrasiya kilita demokrasiya jil imrali ام همو باش دزانن بی هفدیتنا ببریز عبدالله öcalan'a demokrasi nayet Türkiye. Deve konsi Avrupa demel dez biryare bide uzakteli Türkiye bike. Deve Türkiye jide hukuka naf xoyde guhartan bike umma feheviye bike pratike. بله جوان انجی بانگام تبلیغنا مشیات ریش کردن تبگرا جوان شورشگر او تکوژن و نوبرا 15 و 20 ایلون د چارچوب پنگا و جریبرا پرازاده جبرسا کورتر چراسریه سیاسی مشاد ریش لدار بخن مشاد ریش ول آلمانیا ور لدار خستن جوان انترناسیونالیست چون سری چای آلپلر آلپه سوئیسرا بانک لهرکسی کردن کو تبلیغ مشاد ریش ببن و گوتن آزادی ریبرا پرچراسریه پرسکریکا کورده و آشتر وشلاتان آوینه دام demide endamate kujneji bankle juanan kirku tevlime şebebine. Robe tecrüce esas serokati meşale heye meşadiriş bazı bir steve heve enerveya ben jojay berdevam ki en hevine juan ema tevgera
jinên şoreşker werin tevlîme bibin em bêjin azadî ji bo serokatê. Rêber Freiheit Kurdistan. Önderliğin özgürlüğü benim için yaşam ve hakikati ifade ediyor. Rebel Freiheit ist die Freiheit der Jungfrauen. Önderliğin özgürlüğü benim için kadın özgürlüğüdür. Em bêjin jin jiyan azadî, em bêjin azadiya serokatê, azadiya gelê Kurd e. بلد هولدانا لديجي عدل هولدانا لديجي تجريد عدالت جي بالدك شنسر آزادی فیزیکی یاری برابو و کند زنان کمک روشن بیر نویسکار سوسیالیست و پاریزوان مافی مروان این لکردستان و ترکیه لدیجی به حقوقی لامرالی و بدنگی جهانی هودانا لدیجی تجرید عدالت آوا کرد اندام مد دوهات فدی Orhan Işık dınava ve havuldan edeceği digre tekleri xabatın xo axıvi. Projen axıvi helbet ve nirxan rejidike. Projen Rezer Abdullah Öcalan dikare berse bide hemu perskreki serdamame. Evrasti jali gelek sanisten cihane ve jite kabul kirin. Le tecridek lediji fikrin vihane. Meji lediji ve helvesan neras havuldan lediji tecridi adalet avakir. Tecrid edi sinur derbaz kirne. O deve herkesin xodi vicdan o deveji ez muruvim lediji tecrid denge xo derxe. Orhan Işık dazanı ku gelek parti sazi sendika akademisyen و روشنبیرین اروپا گلک دورین جهانی پارادیگما ریبراپو دواره تئوریک دو وکی پروردی اکادمیک دبینن و وی وکی رزکاریا مروباهی دنرخینن وها گود رزر عبدالله جلان بویا خودی ناسنامه کی ناولتوی ما اویک اساس کرد و دست بکار کرد حتی تجربه داوی ببه اما وی کاری بدومینن تکوشنه بکن دولت و دستلار داری مافین هری بچوک این دموکراتیک بپیدکن روشال امرالی تجرید جی در باز کردیا herkes de beja kriz aburi civaki و siyasi انجام تجریدی ام جیوه de bejin و دوی دولت و دستلادری جیوه راستی قبول بکه جواکیتی ناوا سندرومه که اگر همو دینامیکن شورشگر دموکراتیک کتکار روشن bir partinin siyasi لدیجی تجرید رابن و دولت و حکومت پاش دگاوا باویجه اما به همو پیکاتین جواکره هفدیتنام بکن و تکوش نخوا برفره و مزم بکن و در این هجا جنازه گیری لحپگی پلنک دوران لباگو که شهید بو هاته وشارتن لچه باگو که yani giridayın sebini yekilune dışarı ledici dagir kerede du gerilen hepege şehit bun. Cenazen du geriler la morgan naxoşxane merdini hatin girtin. Pişti testinde na eşkere bu yek gerilen şehit Selman Dağ delen binasnaf pılın devrana. Malbata ve duji nisebine çümerdine derenge şevi cenaze xwagirtin u birin nisebine. Cenaze şehit pılınk dibin Gürcistan Hacaciya nisebine dibin durpeça polisan da hata veşartin. Polisan neheştin hoşkenüvire ve berin mebyader u valati peştari merasime bebin. Pişti cenaze hata veşartin la mala malbat yarı nisebine jî şin hata danin. Hata zanin ku cenaze din elle morge teravasandın jî egerileye ki xorta ango mere و جبر ایریشی جنازه پارچه بوده. گر جنازه نه ناسکرین دید روزن پیش دل گردستان به کسان یعنی نافچه آرتوگلو و روشارتن. بله شروان اصل آبوتانه دستینا بوتان روزنامه‌وان روکن طوله‌دان به کرت نویسکی بحثا لهنگیا گریلا دستینا بوتان دکه روکن طوله‌دان دبیجه و حتی داوی گل او خاک خواب پرست بیشنگ دورموش بناسناف دستینا بوتان لجزیره بوتان جدایی بو دزاروکواتی جوانی خواده پرگالا لسر گل کرد هاتیه فرض کردن قبول نکر ده سال 2015 ده بریارده ده دبی گریلا و بر خواده ده چاین آزاد بیشنگ دورموش بناوینو دستینا بوتان لبوتانه گریلاتیه دکه پرزوت ناس کردن حس کردن و جبو حوالین خواده بمیناک باشه ده چا اکادمی جنا آزاد آشید بریتان پنچره گزین شنا آزاد جخوره دکه بینگه و جوهری کسیه تخوا و که ملیتان آبوی خطا فدایتی اساس دیگره و لدیجی دیجمن تکوش ندیکه ده تیرمها 2024 ده ده ارتش آتر کلبو تانه کاتوجیر که دست به تفگیره داگیر کری دیگه گریلا دستینا لور برسه که باشته ده دیجمن لکیله که حوالین خواه به فدایه نشار دیگه رینا ده داگیر کرد در باس خاکا پیروز ببین گریلای جاساری دستینا بوتان مل بمل کلا که حوالین خواه بنده آمد باران خملی شردی که و 25 تیر ماه 2024 تبلیغ کاروان نمرین کردستانی بود.
Devleta Türk wargeşê Rûsem cudî bombekir sê jin birîndar bûn. Devleta Türk biriya balafira xwe bi çek û bê mirov duh li gurî dema Kurdistanê saet 12:05 de li wargeşê Rûsem cudî malek bombekir. Derîşê de sê jin Gule Özek, Edibe Paksoy û Azîme Kabul birîndar bûn. Birîndarakî nexweşxanê hate zanîn ku rewşê yek ji wan nebaş e. Êrî jî dema ku şandek ji Iraq û netewînê bû ji bo çêkirina nasname û kartên erzaq û serjimêriyê li wargehê bûn pêk hat. Xelkê wargê bi meşekerî şermezar kir. Gelê wargê ji ber saziyên şêdan heta netewînê bûyê meşiyan. Hevserûka Meclîsa gel a wargehê Filiz Budak li vir axivî û vê peyamê da. Jaliye Froken Bemrov Devleta Türk ve hatta kulabaran kirin. Şakul servarge içid be barmanca pelaf kirin. Barmanca çaftır sandın. Barmanca çoktanin el servarge de pekanin. Tecrübe kadar haber nede. İru dozder uje Vazaret o koço koçber ama hükümet Irak edinava varge de digara. Paşo jibu veger o beli eser jmeri bike. Demalan de zarur kabun, dayı gelme birindar bun. Bedahan malin der dur zarar didin. Livan saatan Nikolan elin der dur malin zaruka dile istin. Liberamberi van erişin, lisem sivila tekirin. Em bangavazya serhildana gele kurdiye top yekün dikin. Sih sala mahmur gaffajden avediye, veji irupelaji gaffajden avediye. Ember xwe bidin min bicêjî şervanên Meclîsa Leşkeriya min bicê rêşa Dewleta Tirk li ser warê xwe têk bir. Dewleta Tirk duh bi şev saetiyekê de bi du koman hewildan bikevin gundê û Micelûd. Derbarê hewildan û bersivdana Meclîsa Leşkeriya min bicê de navenda ragihandina wê daxuyanîk da. Di daxuyanê de jî hate gotin Dewleta Tirk saetiyekê şevê de biriya du komên xwe hewildan bikevin gundê û Micelûd. Şervanê Meclîsa Leşkeriya min bicê bersivdan êrişê dûr li dagirkeran girtin. Di encamê de şewa derket êrişa dagirkeran têkçû. Dema Dewleta Tirk biriya çetên xwe hewildan bikevin gundê û Micelûdê di heman wextê de jî gundê çatê hate tûbaran kirin. Dirûnek li noqteyê hêzên hikûmeta Şamê ket du leşker birîndar bûn. Belek gudarên hêjan hajan berê xwe bidin bûyera kuştina zaroka 8 salê Nevzat Bahtiyarê ku cenazê Narin Güran di çem de veşart hate girtin. Nevzat Bahtiyar piştî îfade dûzgerê ku nêzî 5 saetan dewam kir bi sûcê kuştina bi qesd a zarokê bi daxwaza girtinê sewkê dadgeriya cezê sulhê hate kirin. Dadgerî jî biryara girtina Nevzat Bahtiyar da û ewşandin girtîgehê. Serdûzgerê Komarê Amedê derbarê xweşka Narin Güran Tulîn Güran a ku di sala 2019 de jiyana xwe ji destan jî lêpirsîn da dest pê kirin. Serdûzgerê Komarê Amedê destnîşan kir ku derbarê xweşka Narin û Tulîn Güran da lêpirsîn dest pê kiriye. Serdûzgerê jî naxweşxane zarokan Amedê belge xwest. Di çarçeva lêpirsîna zaroka 8 salê Narin Güran a 22 tabaxê hate kuştin de jî 22 kes hêjî dibin çavan de ne. Lêpirsîn dewam dike Melayê Gund piştî îfadeya li Qerequlê hate berdan dê, bav û du birayên Narînê jî di navê de 22 kes hêjî bin çavkirîne. Kesên dibin çavan de dê sibe sewkî adliyê werin kirin. Li alî din bertekên li dijî kuştina Narîna 8 salê jî dewam dike. Li Edenê bi pêşengiya çavdêriya wekeviya Edenê li parka heykelî daxuyanek hate dayîn. Jinan ji bo balêbekişînê ser kuştina zarokan pêlîstik, pêlav, çanta, pênûs û lênûsk li erdê rêz kirin. Hêzên Ked û Demokrasya Edenê jî bi beşterî gelek kesan li parka İnönü li hevkom bûn heta bi parka Atatürkê meşiyan. Hevserûka Dem Partiya Edenê
هلینکای آخوی گوت کشتنا نارین نه کشتنک جریزیه کشتنکی ارگانیزه کریه لنافچه هاته آنتاکیا جی لسر بانگا کسک و یکیتیا طبیبین ترک لبر فانوسا دریا سپی داخونی هاته داین لنافچه استانبول کادوکوی جی جوانان خواستن به شکل دار بخن پولیسان چالاکی آستان کرن گل بچپیکان دستک دان جوانان یا خواه کرن و لقاد اسکله یا کادوکوی داخونی دان لآمد دیجی ایتیم سنه لپارک یعنی شهر یا نافچه ارغنی داخونی دا هفسرو که شاخه پرورده ایتیم سنی یا ارغنی سردار کای داخونی خواندو گود دسترادر به دست پارلمانترین خوری لبر و شارتنا کشتنا نارین وگر امیل دیجی پولیتیکین دولتی یل دیجی زاروکان تکوشنه بکن حتی کجر نارین بندیتن و تکوشنامه دوام بکن نارین و رژیما قرکرنه روزنامه‌وان جوان تونچ درباره کشتن زاروک 8 ساله نارین گورانده جان فر نویسک نویسی جوان تونچ دبیجه بویر نارین 8 ساله نجریزیه کشتن کی برخصن کریه و ها دوام دکه به شوازی هوانه کشتن نارین 8 ساله انجام سیستم قریجه کو به دست دولت لکردستان اتیابا کرن رادری کی دولت اترک و قرکر میته ده کار دکه بره کی HDP یا گوررن نقاش دکه و وید بیجه ام دزانن کو کنگی به ام جور بچن و پکی وان دران بره ببه لام جواکی کی وها لپی خو بهلن کو پکی کی نکاره به 200 ساله جی چاره سر بکه اف گوتن 200 ساله انگو سر راز بکه آراس اف گوتن آرمانجا رژیم قرکن دیار دکن والی دمی سرته پشتی درستریجا لپتیکا 2 سالی چی گوتو بو لشونا کو تبلی پکی که ببن بلا فحوشه بکن باوی که اشکره تجاوز کرنا زاروکین 2 سالی خودی درکت بو و اردوغان جی گوتو بو جن بجی زاروک بجی چی پیویس به امه بکن جبو کج تکوشنا آزاده کردستان دور بکوین چیج دستیوانتی ویدکن جواک درزینن دترسینن او دتاپسینن زاروک جن و جوانین کرد بشیوازن جور به جور دخابینن هینی تریاکی دزیه فحوشی سیخوریه دکن اف سیاست شر تایبته مخابن اف زینیت خبری خصن دیگه اون نه تنی لکردستان لچار آلین جهان و رشتاتان آوین بوی بلا سری مروایه روی وان کسین بیرومت و هوانه یه دایشه زینیت دایشه لکردستان حزب القنطره کرن پراتیکه پشتاجی جیتم کرن نواکار و هیجی دوام دیگه زلام جیتم گلادیو ودمه غالب انصاری اولو دوستانی و تکلین خو دیار کر و مکور هات و گود هند تشتنه ام نخوازم ببیجن جبر کو دوستین منه گلو یل پشت بویرین انصاری اولو یان سلیمان سویلویا و او پشت دیار ببلی اشکره ناکن لورا او نبویره کی جریزیه عدلی آنجی پرسکریکا پسیکوپاتا کیه کشتنه کی برخصن کریه او بویرجی گرینگیا ولات پاریزیه چاندا تفگر آزادی کردستان دناوا جواکی ده پیش خسته نشانی مده زاروک جوان ده و باون به چاندا ولات پاریزیه به فلسفه جن آزادی بجین مادی کرن تشتی وها بکن جواکی که برخصن کری ما دستور هویتین وها ده گلو باورمنده که اسلام دموکراتیک بجارتی ما گونهین وها دکه فکر ریبراپو جواک اخلاقی و پولیتیک جانا برومت و آزاد چند دموکراتیک ادنا و مالباتی ده جنان آو و هوای لازم تره پیشکش دیگه و که بر اپو دبیجه دوی زاروکی که تنیجی نمینه کو نهاتبه بری خسین کرن گذر نجمبر خوب دن روشلاتی کردستان ولاتی که کرد جالی هزین ایران و هات بنجاف کرن هزین رژیم ایران دو لمریوان بسر مالا کامران افسری 29 سالی ده گرتن او کرم چابان دمدی ده هات گوتن کو ده ما سر ده گرتن در رژیم لدایک افسری جخصنه کامران افسری بی بریارا دادور هاتی بنجاف کرن او بر بجک ندیار و هاتی برین لالیدن سال وگره دویمین آجینا امینی کو جالی هزین رژیم ایران و هات بو قاتل کرن نزیک ده به نزیک بنا سال وگره سرلدان ره زخت و ظلم دولت ایران زیاده به او گرتن زیاده بن پارتین سیاسی رخصنه سیویل و اکتیویست مافی مروان روشلات کردستان به بنیاد سالوگیر قتل کنا جنا امینی جبو 16 ایلون بانگا گریوا گشتیال ایران کرن سازی ناوبوری داخونیک دان وها گوتن تبی زخت و توندیا رژیم شورش مایده دست بکرین و تک نچه جنان شورش هری مدرن آسردم افراندن ام بانک لهر کسی سازیان دکن روزا 16 ایلون جمالن خودر نکبن تبلی چالاکی گریوا
گشتیا لسرانسری ولایت ببن. بله آفی و ووجی گوتن رژیم ایران پشتی سرهلدان جنجان آزادی زختن لسر هنرمند آزاده کرنه. ریخستنا اینسیاتیف آزادی هنر و ریخستنا دنگین بیسی نور تکلار رول بهشتاری هنرمندان ده سرهلدان جنجان آزادی ده لإیران و رشلات کردستان راپور اکوشان. راپور جسات رو پلان پیکته و تیگوتن جبو سرهلدان جنجان آزادی 26 برهمین هنری هاتنه چکرن. برهمین هنری بالا دکشن سر تکوشنا آزادی گلین رشلات و ایران و تکوشنا جنان. راپور بحثا قانون سیاست و زختن دسترادری ایران یه لدیجی هنرمندان جدیکه و ویده بیشه. وزارت چاندی دولت ایران ایلون 2022 و پیگانین چوساندن چالاکین چاندی دیگه زختن لسر هنرمند نافدار زیده کرنه. بردف که سازی سینمای رسول سدیر عامل نه ایلون را گاند کو لدیجی 300 در هنرم 2 سنه. جبر قدخیان ای سال مهرجان سینمای پیکنای. دبن چاوان ده زخته که زیده لهنرمندین وکی ترانا علی دوستی کتایون رهایی هنگامه قازیانی لیلا نقبری سلیلا چولستانی حمید پروزدری و نیک یوسف هاتی کرن. اندام کمیته شوپاندن هنرمندین دزگیرکری آنگو بچافکری مهدی کوهیانجی دنیوی قانون 2022 انده گوته بو ده 3 ماهان ده نیزی 105 هنرمند هاتنه بچاف کرن. قدخه سفر و قیدندن لوان هاتی فرس کرن. هری داویشته گوتن که رژیم ایرانه ده 2 سالین داویده گلک هنرمند بنچاف کرنه و بتاوانین وکی کومبون پیکانین سوجین لدیج اولهیه دولته و پروپاگاندا لدیج رژیم سورکرنا خلکی هاتنه دارزاندن. بله ایریشا لهمبری روزنامه‌وانان لپایتخت اسلو هات شرمزاکرین خبرکاران چاپمنی هنرین سازین کردستانی لپایتخت نروژ اسلو لبر سفارت عراق چالاکی لدرخستن. د چالاکی د ایریشا لهمبری روزنامه‌وان او شهید خستن گلستان ترا و هیرو بهادین ای 23 طبق لسید صادق سلیمانی هات شهید کرین هات روراش کرین. رامین محمدی لسنا و وقفان راگهاندن کرد نروژ آخوی ایریشا لسر کتکارین چاپمنی آزاد شرمز کو دخواست کرد که جبر قتل کردن گلستان تارا و هیرو بهادین این روزنامه وان بون حساب جی دولت ترک بخواستن. ما ناراضی بون آخوان نشان دایا که دکرین با سرخاکی کردستان و بیدنجی لین سیاسی کان بیدنجی حکومت شرمزار بکین براستی درجی کاری کان اونده زورن که دبینین او همو لاده و گندانه من سول کراون نشتیمان من لهمو لایه که وخوانی لیده طوره إلى جير سري بنا مالي بارزانية كبهاو كاري بنا مالي بارزاني أو همو تيرور وقتل عامة دكري والروي زوري تيرور كان لجنانا من سرنافي رواندا كردي للنرويج للبر أمبر سفارتا إراكيني أمي زماني عربي آخافتنا خواب بيك مينة باسم الجالية الكردية في النرويج ودينوا بأشد العبارات. بله ملیسین هده بهاشتی فابریقه و ناوند کار این فاشیستان دانا براگر ملیسین کمال پیر این هده بهاش درباره چالاکین خود داخونی دهات گوتن ایریشن دولت ترک لسر گرتگان قادنگری لا گل و روجاوا زیده بونه مجل دیجوان ایریشان هشتگلونه لبورسا لدیجی سک نقطه جدا این فاشیستان چالاکین برسفدانه کرد چالاکی هشتگلونه بشف بکات فابریقه محفور و دروتونه یا سیته ارگانیزه سانیه اولو دا بورسه هات شوتاندن اف فابریقه لتاقه احمد پاشه نافچه بورسه عثمان غازی بو آیده فاشیسته کی بو ناوندکار ادرونه به تمامی بخوالی همان روزی سبیجی لنافچه بورسا نولوفر لتاقه چلبی محمدی خوردگی ها دوباره یا هلبراندن آیده شارداری جهات شوتاندن هده به هاشی هری داوی گود امل همری تفگر داگیر کلیه ادیشن لسر سیویلان بکارن گازن کیمیوی و تجدید لسر برا بو چالکی خود دوام بکن او بانک لهر کسی دکن دبستان آمده لزانی گهان لفابریقه و کولانان لجهن کولینه لدجه هر جور سازی و کسین کو آلیکاری ددن فاشیزم چالاکیان بکن بله احمد کان ارسلان احاتی بردان دبیجه مثلا سری نتوان احمد کان ارسلان پشتی 2 سالان حبسی هاته بردان درباره برخوادن خونده آخوی گوت مسری نتواند یا گرینگ جبه
İşte 32 sala yani hesteki cüdaya bya. Yani o pasal zindane ve evveli hukayı koştun ki ve nevi marif xemgin dike ama derketine ve marif azadiye xud derva tekuşil derva meşandın yani evci hesteki pır daha cüdaya. Yani binirin yani inki evveli man inki cezaevin direşkirine ne o evci dikin berdedin jiyene tabi. Ama davi marif evki xo yani dibe marif şerefe xud derkebe ya gringebe yani خواستن çok بشکنه ama çok نشکن به کی خود درکته بیام شرف خود درکته بله سینان سودپاک هات بردان جی بحثا سویک سالین ده زندان ایده که رو گود لدیجی زوردستی برخوادان آفری سینان سودپاک اساسی گلانه 1993 لنافچه رها جورنرش حتی مچافکرین و دادگیج او بجزه محبت آنگو حتی جزا کرد. سینام سودپاک پشتی 31 سال و 4 ماهان حتی بردان آخوی وها گود. لجنه اداری و چافداری 5 جنان بردانم پاشخص هری داوی از جی گرتیگاه یوزگاه تیپات حاتم بردان. سینان سودپاک تکداری بمپیکنین لگرتیگاه جو وها گود. دما مروف 31 سالان دنوا 4 دیواران ددمینه و پشتی بردان کیف خوش دبه. لی ام کرد نکارن و کیف خوشی خوا باش بشینش برکو هیچ جهوالین ما ده نواچار دیواران دنه لو ما مروف نکاره کیف خوش ببه پیف تیری و گوتنا برخوادن گیتین سیاسی ناکه تو دلیلک جنبو لی ازیرتری 31 سالان دی زندان ادامام نتنه از همو حوالین من سیاسی به ویرنگی هاتنه گرتن دی ساجیمت تاویز ندا فاشیزما دولته هر تش لدیجی گرتیان وکی چک تی بکارن حتی به هوای لدیجی گرتیان جی تی بکارن لکورت ملت کی برخوادره ایروجی جوانن کرد برخوادنه کی دیروکی ایروجی جوانن کرد برخوادنه کی دیروکی دکن سینان سودپاک دازانی کل لجنه اداری چاودری بارمان جای درشکنا گرتنا کردان هاتی آوکرین و همو حوالین گرتی خالگوری ویروش آمده دیکن مینا کاویجی لجیهانی نینه در حقوقیه که واحد تنه جبو کردان آواده بینن ملی گرتیگه هلبست نویسینی پرتوکامنا بناو به زمان دملکی دناو وشانن آرام ده درکت از پرتوکین کو من لگرتیگه نویسینه جبو وشان آماده بکم افجته گوشنا من آجبو زمان زکماکیه بله سرکومار ایران لبغده پشت قاضی هلیکوپتری کو سرکومار ایران رئیسی و چند رایدرین دنجانا خوش ده سال ایران هل بجارتن چه بو مسعود پزشکیان و که سرکومار هات هل بجارتن سرکومار نوی ایران مسعود پزشکیان سردان خوای کم جبو در و ولد جبو عراق کر اونها لبغده سرکومار ایران و شانده پر لبال افریقا نافنتی یا بغده جالی سرک وزیر عراق و رایدرین پایان بلند و به مراسم که فرمی هات پیشوازی که تقاضی هات کردن کو افسردان با ارمانجا کورکنا هفکاری استراتژیک نابر هر دو ولاتان ده چاودرین سیاسی دست نشان کرد که هر دو سرک ول سرمجارین هفکاری انرژی اولهیا سینور آرامی هرمی هفدی تنام بکن لالیدن آژانس نوچان اینا راگاند کو شویدن لبشه که بالا افریقا نافنتی و بغداد تقین چه بو آژانس گود بشه که کو تقین لچه بو دبن اولکاری کوالیسیون نافنتی ویده رایدرین عراق راگاند کو چافکنین تقینه نهاتی تثبیت کن لترافیک هوایی برنگی که نورمال دوام دکه چافکنی کی اولکاری جی اشکری کرد کو اریشه کی بروکتان هاتی کرد و هاگو تقین چند ساعت بریا سردان سرکومار ایران مسعود پزشکیان آل عراق پیکات پزشکیان صبح چهارشنبه گشته بغده بله نوچیا ما داویج درباره کرکوک دل کرکوک نابر هزین اولهی و کمک چکدار ده شهر درکت وسبه دمالگون وسبه دمالگون ده سکنیان آدیکه و باکور کرکوک هزین اولهی دخواستن کسی که کو بریاره گرتن لسر هاتی لسر هيا بگیرن شهر درکتیا لگوری آگاهیان هزین اولهی خانی دورپیچ کرنه به دورپیچ کرنه رژی شهر درکت حتی گوتن کو هزک زیده اولهی چونه جهه بویاره تی پایین کسین کو روبروی هزین اولهی دبن جی کسی که زیره تره او دبه چتین دایشه بن بله گودارن هجم جاره کدن آنونس خواه بواره پار و بکن جبه پرسکریکا تکنیکی و شانامه جدون و سکینی بو حتی ساعت ده حتی آسه که پرسکریک چاره سر بو و شان لسر اینترنت هیه لی و شان لسر ستالایت ده جی دوام دکم هول دادن پرسکریک چاره سر بکن جبه پرسکریکا تکنیکی و که رادیو ده گل املی بورینا خواه خوازن شی گودارن هجم
بله گودرین هجاب وی اوای هاتن داویه بلسن آخوا ببینن دناو خیر خوش دیدن باشه. یا گلا ای خانت نوکرتیا دجمنه ای خانت فروتنا